kubor nakaslem jong Nongkyrshan Hima. Ginongkyakren jong Bharatiya Janata Party Mausanram Mandal, East Khasi Hills District, Kila Bandrung no siya kaseng National People's Party hagini kindiat sngi, nakabentaban pangklanya kaseng NPP haka election MDC, badi ka election MP Lok Sabha kabandong haus nam arajar arpusaw. Kadkum ga kubor kabalayo lom na yuto ba kaseng NPP kadang yacha kaman, ka Jingïakren ba uba echam Shangpliang wa MLA barim ka Mausanram constituency. Ubadiru nong ay buit bamenta haka tanat puli puti ka Sorkar Jala, unlong kum Kyrtong ke NPP haka election MP Lok Sabha National constituency. Ki khobor ke thu anda ka Jingïakren uba echam Shangpliang bat Nongkyakren ke NPP seng kami kala seiso, kabamut ba Nongkyakren jo uba echam Shangpliang ubarang dan menta haka seng BJP. Kinsami no na kani kaseng banit paniso pura siya kaseng NPP. Ki khobor ke thu ru balada Nongkyakren jo uba echam Shangpliang ki Rung siya kaseng NPP. Kihap banya lang bagi Nongkyakren ke NPP ka Mausanram Block, Nongkyrshan yu ba Alvin Saukumi ubadiw MDC bamentaha ka election MDC kabandong na siyam snam. Kani ka Jingïakren Nongkyrshan yu ba Alvin Saukumi ka election MDC, kaday na marbaw ba echam Shangpliang unong kum Kyrtong ke NPP ka election MP Lok Sabha, bandong usnam arajar arpusaw. Kuman syupin kan mau ba echam Shangpliang udaw opisarang ba, bala siyang tait kelempat day por jang ka Sorkar Jala, ula job kung MLA ka Mausanram constituency haus nam arajar kat pran na ko Congress, badula syarem no, habayakun kung Kyrtong ka BJP haka election MLA kabrang syudem na Mausanram. Hadim ula syarem haka election uba echam Shangpliang ula syatung kung unang ay buit haka tanat puli puti ka Sorkar Jala, kabalabat du MLA ka NPP urakam sangma, baday hang ni uba echam Shangpliang usdang ka Jingïakren ka bayajan, bat kinong ilam ka seng NPP. Habaw nong tok kubor hakini kising ulayo Jingïakren lingba kapun ba Presiden ke NPP Meghalaya Unit Dr. W.R. Karluki. Lapan pa bahaduk menta 4 dan Nongkyakren na kaseng NPP bagi kwa banyak kon ke election MP Lok Sabha henday andala day kapor ken sawat yo Kyrtong. Dr. Karluki lapan pa ba kaseng kadon jikermen ban job ke election MP Lok Sabha namar kinong tap vote ke NPP kila buon ba lada Kenya kani ke election MLA padang syudep.